بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا هرا منا علماء كنا كوجمو شيخ عمر كثير حسن مقالة روبي أورميا بالك سترقمنا قافي ديبي كان ناحية يمتني أسرنا أرقمو كيساني وقالتو ما سنين جرا سنة وقالتو بركات داول فاد جراد أني اسم بيكا وكان مني اسم بيك واسم بيكا كيسن بين في مقا كيسني في دلودا كيسني في برنوتا كيسني ستي أكا برات ميرا مهمة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد لونك يعني مكانك يا جلقبتي عمر خضير حسن ماميتي لونك يا بيا بالك أنا كيسة بالك كيسة مو فسسة يجون بكما يبسانا ولي شراري برد لوتك يا أكالا كوسبيا كانت تيجونا برا كودا سجل جهاتمي لما أكا أبانكي نايمانيت يرون سوني أكا برا كوريلا تيجون اللي بيكما نانا وسني يجونا تقريبا برا كودا سجل جهاتمي لما يجونا لون نكيا إيجا سمو لالدي وقا كودن أسونغهين قراءة القرآن جالكبه جالكبه قرتني حروف هجاء موكا مبادئ قراءة جالكبنه شيخ يروسني فجرو شيخ عمر حسن كجدم إسان سنرت جالكبنه قرانه إيش جراني سان؟ قندو مكين سني قسم مكين اللي يبسانا يبسانا ما أجتي قرتني تنين موتون حروف نقراش سنجيك يرون سوني يرو سورة درا يرو سورة درا بيتني أجتي قراني قرتني تنين موغا قداليون ننجني الراجني إيغا سمو قرتني تنين قراتي قرآن اتدابيني شيخ داود محمود نمج أمرت يتدابني قالوا يرو إيرالي قرآن رتين ختمني هذا سورة الواقعة قرأهم بيها سورة واقعة قرأي أجت دافي إيجا سجرا اللي قرتني تنين شيخة كنا شيخ أحمد جلماني واريو إساني يبسانا شراري تقرأسيسان واريور رفاني بالي مكانه أما تيسون إنساني مكة بيتني نما من قدولا أما يروسني تدرج جيسا الرتي قراني حاجة سورة ياسين الرتي قرآن يجسم ملين دافي يدوها نقرتني تني برومسي إدليلين سسينه قرتني أجا كتا جها براتون أكسن جرا أشيرا مالي برا أكام بيكوتي برا ترباتمي تربا اتدابي برا ترباتمي تربا اتدابي درسي قرآن شيخ يوسف جلماني ولي كان تاعني أسي قد قالني وانا كان شوادي ألاقي كان الرا جيمو كان الرا قد قالني أشتنو قرائسان قراتي مباركة دا قراو قراتي سوني قراتي يرو سنتي لوسي جدني بيتني لوسي يجون كمانا نساء أفقد اللو سما قبو أحكام تجويدا إيقاتو يجو أحكام تجويدا إيقاتو إنمني قرتني تنينمو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إبارتني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إبارتني أكرمت أريانيتما تجويد ومالي قرتني أحكام نوني ساكنة أحكام ميمي ساكنة أحكام مدودة أحكام غنانا كنين إيقاتو أرتني كان إيقاتو أكرمت قرآن قراتين تلما بركة إسيرة لوح الرتي قرآن
loohiin suni loohii abbaa kiyyaati abbaalleen quraana isarratti qaranii jedhanii ofii barreessitani ofii barreessa takkaa sheekni naan barreessine artanii من فاتحة الرهاجة أعوذ برب الناس ناس الرجال قبل يسن قرتني قراتين قرتني سورة قصارى كنرا سورة جبابة كنرا قرتني تني أوتم مفصلات كنرا رجال قبل ميك أمامي قرتني أسمر رجال قبل ميك قرأت ختمنا لو حرت وصوبر رسم شيخني أمو لحني كيسا إسني باسا جدانيت قرتني دبيت جرا وكم مدى جدانيت ألولا كان قرتني تنيني شوفني ويا جمعة قرتني إذا كان دلقان بالكاد تشوفني إيجا سقرتني تنيني مو كلامك هنا قرتني تنيني مو قاوجني إذا أنا قرتني تنين بريسنا وان بريسنا كان شيخة فينا شيخة قرتني ويتتفينا لحني كيسا إسني باسا يعني شيخ لحني قرتني تنيني ملو قراتي إملاء هاته وان توكو وان كيسا فواركاتا قرتني وان أقرتني شدة وان توكو كانوغن كيسا نوباسا ويتا نوباسا كان أمو سبحان الله قراسي ساتي شيخني إن قراسي ساقرتني فكينا فهم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي له الملك والذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أقرتني أكرت قراسيسا أقرتني تنين موتنو لحني كيسا باسا شيء ويتقرتني تنين موتنو لحني كان كيسا باسا نيجران فرد ديما جران انت الناس تنين تقرتني تنين موتنو قران ويتقراني تنين جنة مرة متكتر نباني ويتني برمتا مو كان صافايا جيجو اتدجانيت حفظنا حفظني وان جنة كان أمون دينا لو هي كان أمون يتدين وآداب إسارة بوتا اتدق أنه هي تجرى بكسان أمون لو يتلين إجتو كبجا قرآناتي أغرتني دقام مرسنيت بكسان نم تقولي واني تقولي الرنبايو أجت قدرينا أغرتني ويتدين ينغويسنا وفما بريسنا قرآن أغرتني لفكايني قرآن اللي مقامنا القرآن كيست مصافة الرقر ونطنيسا لو هرت قرتني ولا ما برني يجوا بريسوا اللي برنت دبسوا اللي برن ليجوا بقتكوا برن ما شاء الله ويت القرآن كان قرتني الرت ختم القرآن كان مشيك كان الرت إن ختم هجم تختم خلال جهات تختم القرآن يا برتني هل كان يقول يا اللي برد أقرتني تنيني قرآن اللي ربنا تلافس الحمد لله قرآن اللي ربنا تلافسه أقرتني تنين خلال جهات تختمه إيجاس أقرتني ودلق ما وهراتي تديبني توري برا ترباتمي أقرتني تنين موتنو سديت برا ترباتمي سجل أما اللي شيخني تقواريوت أرجمي جراني تنوه من شيخ عبد المبين جاني شيخ عبد المبين هاي زكرياتي شيخ بيكم هذا شيخ عبد الصمد دري الراكر عنسان ويتدور شيخ عبد الصمد سهلو تكراسة كتما سهلو أي كتما تكوي تجرا أشيب برسيسا أشيب تجرتني تنين موتون إنسان إرا براتان شيخني كوني شيخ مبارك أقرتني تنمني دون الرابرة تقرتني شيخ عبد السلام كدير اللي أجنو دفن شيخ عبد السلام كدير جافر دفن سورة نوحي قرآن سورة نوحي قرآن قرتني شيخ آدم قرتني تفسير كروب يكون اللي إنسان اللي شيخ مكان الرتي قرآن دا كيسني قرتني تني هو رمضان دا كينات وبليس إنسان اللي شامين جلني إنسان الرمو وسنة تتكاد علم التمون موجود دا إنسان اللي ولمان قرآن قرتني شيخ مكان الرتي قراني وري ويتسم برتي قرتني سبحان الله رب اللي بركة قد إيه برسيس اللي هدي برسيس اللي قال وانا هو برتن كان برسيسا قرتني دروسا إسان كنن قرتني هنا فذيسني دروس إساني كلغة اللي جرا كتعريض اللي جرا نحوي ما من برسيس قرتني وسو نحوي وانا وسو قرتني تنين مو عرابة في قواعد وانا انتهين أكنو ما تقرتني سبحان الله سليك إي مكانا شيخ نكوني هاسو ربك النف أكنو ما تنم هاسو جرابيتني وسو ما قواعدنا هو مبتدا خبر فعلي فاعل مفعول قرتني جار مجرور كن كنتر الراء وسو قرتني قافتني كمان بيني كنا
akkanumatti akka waan rabbiin keenya arabuma godhee uume qajeelchaniitu dubbatan nama akkasiisan sheeka kanarratti gartanii irra guddaa wanni nu fayyadamne haqiiqatti qiraatii quraanaa illee bareeduma qaraanee irraa gartaniitiin immoo irra deddeebinee jenne yeroo sanitti jechuudha ahkaama tajwiidaa keessatti yeroo sanitti bareeda. Achirraa baatanii garan deemtan. Achirraa gartaniitiin immoo tunu gaafa bahee jedhe kitaaba gartaniitiin immoo tunu i'raaba jalqabe. I'raaba sheemummaa shawwadee jedhanii ammallee hin jiranii rabbi gartanii umrii isaanii haa kaa'u isaanirratti jalqabe. Sheekni kun gartanii Harargeetti baratanii galanii waggaa 20tti akka isaan naa himanitti har'a kun waggaa 20 jedhan kaate har'a gartaniitiin immoo tunu dhufteen irraa qaraate. Maal jedhan agartaniitiin jalqaban لكل مقام مقال والمقام هنا للنحاة فنقول في بحث البسملة الباء حرف جر مبني على الكسر اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بمحذوف قدره البصريون اسما والكوفيون فعلا فعلى تقدير البصريين كذا وعلى تقدير الكوفيين كذا جراني تقرتني أكرمتي تعنيتم أوفا أنا مو أكرمتي الراجع قسمالي إن بريسي وأنا ما يفسي سورة تيسير ربي تبارك أني قرتني أكرمت الراجع قاسيتو مكائي بكتا كتا كقف الراقبتا نكات قرتني تنين موسى عبيك أبدي إيه أدو الراقبتا برادين برمتا يتدبي شيخني وإن حفظ دي يادو يدان أنا موت هاي ويتقرتني تنين موتنو حفظو شيخني نجبا ما مر علي مثلك يداني جبنا قرتني أكملت أنا حفظو كان أنا مو يتسان دقيتي ممالي دقينا وان دقيهما أكا إمام بخاري إما فولا وان دقي قرتني ربين لا لا فيسي إيجا سقرتني أجرومية رتك رأيت أمس جالقبا قرتني كواكب الدرية كان اللي متممة أجرومية كتابني كما إسانيتي إرى تكو قرأيت قرتني تنقى بابا قرتني قدام فقسني بابا سديم وفور الراقرأيت برادي مش سراج حرواتي شي سراج كوني الماجي كدير حرواتي نحوية أصيلة قرتني نحوي كيسنتي دراسة شي جنيدي تيسان قبسمانيسا حروا بالي وانا بالي مكان كيسا قرتني جنيرين الرابياني قروا جنير كان قرتني تني قرتني أجدتي إسان سنبرا توري gara waggaa 3 isaan bira ture amma gartanii kawaakib durriyaa kanallee irraa fixee eegas agartaniitiin immoo tunuu kitaaba ammas biroollee irraa qaqqara'ee gartaniitiin jedhe kitaaba darasoonni gartanii qaraatullee irraa caccaqaseetiin jedhe eegas ammoo iddoo sanatti kitaaba hadiisaa Sheekh Ahmad Buluugaa irraallee qaraane matnii 3 irraa qaraane Buluugaa Riyaada tajriida achitti qaraan amma gartanii tafsiira kana haga agartanii nahwii ammoo keessatti tamakkuna ta'utti hin qara'u jedheetuma dhiise akharsi amma idduma tana shee awwal sadee rabbi rahmata isaanii haa godhu isaan illee naannuma sanitti galan sadeen tuni ganda isaan ta'anii beektanii shee awwal sadee jedhanii agartanii isaan bira agartaniitiin immoo tunuu teenne achitti amma gartanii kashfa niqaabiin faa kitaaba kashfa niqaabiin akkasuma haashiyaa axxaarii faa haashiyaa gartaniitiin immoo tunuu axxaartana faa gartaniitiin achitti qaraane eegas achirraa illee gartaniitiin ka'eet amma tafsiira jalqabe sheemuma isaanii kaarra irratti isaan irratti tafsiira jalqabne gaafa amma wannaan biyya qabattu san suuraa tabaarakii qaraan qur'aana khattamu kaan tabaaraka alladhii biyadihi al-mulku wa huwa alaa kulli shay'in qadiir isa kana qaraan isa qaraanee achumatti dhaabnee xiqqoo biyyi rabbashamnaan kaanee gartanii gandatti galle eegas deebinee isaanirraa finne ammas akkasumatti gartaniitiin osuma teennu sheemummatii kanatti deebi'e ammallee صرفي الرقائع لم يتلفعل في شذ العرف فا أشتي قرائع أما أحكام تجويدا كمقدمة جزرية
kitaaba taysiirii fa'aa agartanii ahkaama tajwiidaa kanallee achitti isaan irraa qara'ee muqaddimaa isaan marratti hafate muqaddimaa jazariyyaa tana. Eegas agartaniitiin sheekuma isaaniitti deebinee ammallee takkaa tafsiira irra deddeebineet kaanee ammallee Sheekh Shaamilitti limne. Sheekh Shaamil Abdallaa jedhanii amma mana guddoome. Muhaddisa isaan Harargeerraa dhufanii darasaa Sheekh Adam agartaniitiin immoo tunuu Sheekh Adamii isaanirraa qaraanii agartaniitiin muslimiin irraa qaraanii kitaaba kaan ima caqafnaa waajiboon waan ammoo muslimiin irraa qaraanii keessattuu agartanii muqaddimaan agartanii sahih muslim tuni akka malee jabaatti isaan ammoo ta'biirri isaanii daqiiqa amma asitti wanni nu fayyadamne guddaan tatbiiqa nahwii asitti argan amma agartanii daallaatiin tabadde nahwiin qaraani malee mubtadaa jennee mubtadummaan abbaruu khabara jennee khabariyyummaan abbaruu fi'liidha faa'ila maf'uula agartaniitiin haala tamyiiza akkanatti abbaruu gartaniitiin immoo tunu idaafaan tuni gartanii ma'anaa kanaa qabdi idaafaan tuni akkana idaafaan tuni akkana gartaniitiin masdaratu faa'ilatti irkati masdaratu maf'uulatti irkati jechuu kana tatbiiqa asitti arganne Shaamil Abdallaarraa rabbi gartanii khayriin isaan haa dubbatu rabbi umurii isaanii haa kaa'u ilmiin isaanii ammoo ilmi mubaaraka asitti tatbiiqa kana gartanii itti dabaluu malee irraan dhirrifne akka gaafa irraa fuune. Sahih muslim isaan irratti fidee Bukhaarii illee haga baaba itqii irratti qara'e. Haga baaba itqii irratti qara'e agartaniitiin amma achi biraa deemne. Achi deemee amma Bukhaarii eega baaba itqii qara'e fuudhe. Agartanii. Bultee ijaaradhe. Eegas barsiisa jalqabe. Barsiisa jalqabee inshaallah kanas waggaa lama akkas ture. Shoo kanallee gartaniitiin haga waggaa 5 akkas barsiise. Khilaala immoo qura'aa barsiisu kana keessatti qura'aanallee gartaniitiin immoo tunu muraaja'aa godha hifdii isaa agartanii akkasumatti ture gaafa kaan immoo kitaaba kasabatutti jalqabe kitaabni kiyya hin badee beeytanii kan gaafa duraa irra baradhe hin badee sababaa gandi kenna xiqqoo rabshaa wahii seeneetiin hin jedheef bade kitaaban san agartaniitiin immoo tunu gaa amma kasabataa osomaa jedhu biyya gadab kanatti gale. Bara 95 achi galee bara 95 irraa haga bara 2004 achitti qara'e qaraasisaa qara'ellee asaasa heeraru Sheekh Hasan Ahmad irraa Sheekh Hasan Ahmad Abdurrahman irraa isaan harawaa beeytanii dhaloonni isaanii nahwiin ammoo darasaa Sheekh Siraaj Kuloobaati rafiiqa gartanii Shawwal sadeeti nama gartaniitiin immoo qaraasii nahwiillee qaraasuu danda'u garuu nahwiin qaraasan isaan nahwiin qaraasan isticmaalallee guddaan guddisan hin baay'eessanillee garuu yoo gartanii rakaakaa wahii alfaada keessatti yookaan macaanii keessatti dhufte macaajibni lugaa bira jira macaanii hiikkachuudhaaf tarkiiba lugaatiif nahwii fudhatan amma bakka kanatti. So nahwii barachuun kitaaba barnoota keessatti waajibaa jechuudha. Waajiba isiin nama itti wajjabdu qabdi wujuuba kifaa'ii jedhanii beeytanii amma isaan ulamaani fanni gartanii lugaa baratuun gartaniitiin waajiba kifaa'iidha yoo gariin barate gariirraa hin kufaa jedhan haa ta'u maletti nama gartanii qur'aanaa fi hadiisa kana baratuu barbaadu ka barsiisullee barbaadu irratti ceeniyyi maayyeedha. Waajiba ceeniyyeedha. Maal barsiisaa yuree waan kanan beekin. Yoo hiika maanii hiika isaan beekin. Yoo gartanii tarkiiba gartanii alfaaza kanaan beekin. Wannummaan inni barsiisuu hin jiru. Namatti rakaakatu dhufa gartanii. Alfaazni rakaakaa qabdu ta maaniin isii fagaatu gartanii. Amma waan kana gartaniitiin immoo tunu kitaaba kanaaf maal barbaachisa? معاجم لغة جناني معجم اللغة برباچيسا امو تركيب غرتني الفاظاتي غرتني تنمو اواخر الفاظا اجچوف نحوي برباچيسا لفظي تنامو جمله ميسيتو جلقبا غرتني جچا قبه جلقباتي قبه ولكا كان بيكو داف صرفي برباچيسا امو غرتني تنمو معاني سي بيكو بلاغه برباچيسا أفرنت نما وابرسي سورة واجب
namni waan kana hin beekne yookaan ammoo afaan hin beekne waa barsiisuun isaa fagoodha gartanii isa inumaa lazzaa waan barateetiif waan barsiisuutu arguu hin dandeenye mi'aawwan isaanii akkumaan itti dhagahamu namaan galu san sheekha inni irraa fuune jettani. Shee amma agartanii shee san irraa amma agartanii kitaaban illee kasabii bifa haarawaan itti deebi'e ammallee bifa haarawaan agartanii sunana jahan achumatti qara'eera. Agartanii sunana musliimiin illee irra deebi'eet eegas agartanii Bukhaarii illee irra deebi'eet inumaa Bukhaarii Fathul Baarii irraa harfan mee ilaaltanii yoo rabbi fedhe ganama achitti allaqee agartanii duubatti irraa baasaa agartanii akkasitti wanna godhe. Eegas agartaniitiin immoo tun Abii Daawudiin illee akkasuma allaqee fite. Tirmidhii illee immoo Tuhfatul Ahwaazii sharhii irraa qara'ee sharhii qaba jira. Eegas agartaniitiin immoo tun Nasaa'i illee Zakhiiratul Uqbaa sharhii agartanii sheeka walloo kan isa rabbi naa hire kan mujallad 20 kan isumarraa qara'e. Agartanii eega takka allaqee wanna jedhe kitaaba argadhee jennaan taaliiqa illee dadhabee yeroo ijoollee barsiisuu fi asmiillee waan qabuuf dadhabbiin baay'ee natti deeme. Halkanii guyyaan agartanii baratumaaf barsiisuma qofa ta'e walumaa galatti agartanii. Eegas agartanii Nasaa'i sanillee eega finne Ibn Maajah sharhii gahaan qabu waa taaliiqa laaftuu wayii qaba yeroo sanitti amma agartanii Sheek Muhammad Amiin Karroo sharrahan kana haas wanna jedhe malee rabbi rahmata isaanii haa godhu. Sharhii gabaabama qaba taaliiqa yasiira wahiiti taaliiqa sana alla inneetuma finne akkasumas damiiruma deddeebiifneetiin hin jenne. Kitaaban ammoo agartanii Muslimii Bukhaarii Abii Daawudii Tirmidhii Nasaa'i shanan kana agartanii harfan agartanii hattaa damaa'ira bakka agartaniitiin harkatti sheek harkatti illee intiqaada agartanii waan isaan deebisan bakka intiqaadeeti harkatti goonee jira. Bukhaarii keessatti jechuudha agartanii. Baay'inaan muslim keessa illee jira baay'inaan agartaniitiin Bukhaarii keessatti. Eegas ammoo Tirmidhii keessatti namni akkasitti tolfate hin jiru. Tirmidhii agartanii damiira sheekni haalaan Abii Daawudiin illee haala gaariidhaan agartanii Awn al-Ma'buudii fi agartanii sharii agartanii Manhalii fi ammas Badal al-Majhuudiin sharii Abii Daawud kanneen taaliiqa ajaa'ibaa kana qaban shee waan agartanii bara lakkaa umrii keessanii barumsa keessa fixan. Osoo jedhamee hin danda'ama agartanii barsiisuullee namoo jaaniba kanatti jiraata agartaniitiin inni masjiida ammoo khutbaa masjiidaatiin dhaabbata imaama masjiidaatiin dhaabbata heerarutti waggaa 10 jechuu xiqqoo irrata. Waggaa 9 kana halkanii guyyaa agartanii niyyaa guutuudhaan aqli illee guutuudhaan agartanii yeroo bilchinni argame keessa agartanii akkasitti jedhee eegas bara 2005 ka ta'uu ka'e jechuu seenuu ka'e biyya Arabaa kana deeme akka biyya lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2000 agartaniitiin immoo 5 seenuu ka'e 4 agartanii xumura irratti ka'e biyya Arabaa kana deeme achirraa agartaniitiin immoo tunugaa biyyuma san jira. Amma rabbiin keenya agartanii oofee obboleessa keenya jaalatamaa Sheekh Tahaa wajjin agartanii rabbi asitti walitti nu qabeetiin hin jedhe. Barsiisaa fi argachuu isin arguu fi baay'ee gammachuu guddaa qaba. Rabbiin isinillee makkarraa fide anillee fagoo dhihaa sanirraa isin fide. Asin wal argine wanni seenaa keessan barachuu barbaanneef namni waa baratuu barbaadu. Obsa inni qabaachuu qabu. Umrii hagam takka barumsi kun akkanumaan lafaan dhufne namni rakkataa barataa barsiisaa cinaan maatii horataa hagammaa ofu jirtani. Illee carraan argamee gruupii WhatsApp isan keessatti rabbiin nullee anallee seensee karaa Sheek Kamaal Ahmadiin akka isin argu taasise. Barnoonni keessan kun akka lafatti nafne jechaa fi fuudhee YouTube channelii keessan maqaa keessan jalatti banuudhaan waan akka barnoonni keessan kun dhala dhufuuf dabru akkana godhuudhaaf tattaaffii godhu jirra. Egaa immoo biyya takka keessa jiraannee carraan kun argamee jedhee seenaa keessan irraa barachuu fi eessarraa akka kaatanii eessa akka jiraattan isin odeeffachuuf carraa gaarii ta'ee
hadda wal agarree akkana alhamdulillah amma as itti aanee gaaffiin ani isin gaafachuu barbaadu namni waa barachuuf obsa qabaachuu qaba. Gaaffii kana itti dabruun duratti amma kun musaafa qur'aana gartanii taaliiqa nama hagamitti irra jira amma taaliiqa jalatti taaliiqa bukaarii qaba gartanii ibaaraat agartaniitiin immoo turuu mashaayikha sadihii qaba. Sheekh Shaamil Abdallah mubasharatan Sheekh ammoo Hasan Ahmad le mubasharatan Sheekh isaanii ammoo Sheekh agartanii Sheekh Nasro agartanii waasixaadhaan ibaaraa mashaayikha sadihiitu asirra jira agartanii waan nama jaalachiisu agartanii maaliif amma bakka kana itti irkadha bakka agartanii sharhiitti deebi'ee sharhiillee naquubsuu dhabe ra'ii kiyyatti hin irkadhu. رأي مشايخ كانت تركض رأي مشايخ كانت تركض ترين موتنو وان كان غاري بكرة برتنيت كان بكبر سيسوت اللي كانت تركض ترين مريضة ما شاء الله كان ترين ردي بيلا لا كان إلا تاني إن شاء الله غاري كيسن الدبرة إيه سيبو دبيرة وقتل أكنا Biyambaati itti godaantan. Biyambaati illee godaantan barumsa barsiisumaa fi hojiitti fuftamu akkam? Biyya sana dhaqe rabbiin kiyya agartanii waan aslii nama barsiise nama hin dhabsiisu. Baratuuf barsiisuu hin dhiifne agartanii keessattuu kitaaba sarfii biyya kanatti haqiiqatti haa barannullee guddaa akkasitti waan hin jenne. Gadimbone haqa ammoo biyya arabaa deemneetiin hin jedhe fannii sarfii tana ittuma yaade. Biyya arabaa Saudii eessa jettan? Saudii biyya Xaa'ifii hedduu Xaa'ifii fi Turbaa jira. Hedduu Xaa'ifii fi Turbaa jira. Xaa'if irraa kiiloomeetira 100 irraa baya akkas agartanii Turbatti irra qalaa. Turbaa ammoo kiiloomeetira 60 irraa fagaadha. Hedduu lamaan kana jira agartanii. Akkam turtan biyya sana? Biyya sana amma gara waggaa 14 seenee jira. Waggaa 14 akkana seenee jira. Zamana dheeraa agartanii arrii tanan baafne xiqqoo na waraante malee akkam isheen kun malee agartanii wannaan taane. Deddeebi'aa deemtammoo maatii fudhatammoo akkam jiraatu? Deddeebi'aatuma deema. Akkasitti gartaniitiin immoo tunu achi ture rabbiin ammoo naa laaffisee namni kafiilillee kafiila bishaadha khutbaa masjidaallee na kenne artanii masjidaallee guutumaan guututti natti kenne artanii jettis agartanii khaxaabaa fi gartaniitiin imaamummaallee maraanumatti kenne ijoollee barsiisaallee anumatti kenne ijoollee gandasanii jechaadha ijoolleen sunnis warri gaafas xixiqqoo kaamma agartanii موظفة تاني رجال دولة تاني agartanii nama gugurdaa agartanii tinin tani ijoollee amma biroollee akkasumatti talafaakaat illee barsiisaatuma jira agartanii akkasitti biyya hoo akkamitti maatii hoo akkamitti deddeebi'aatumaani waggaan hin dhufu waggaaf ji'a jahaan illee ma dhufa hedduu waggaa lamaan dhufa waggaa 3 ture amma ammoo marraa tana waggaa 3 fi guyyaa 15 ture dhufe amma. Namni biyya ofiitiin tola. Namni akka keessanii hayyuun akka keessanii ulamaan akka keessanii biyya ofii keessatti maatii ofii keessatti jiraachuun akka jiraatan hawwina. Akkana sila. Rabbiin akkasillee haa fedhu. Amiin. Biyyi jirtan biyyuma gaarii garuu ammoo wanni biyya ofii namaa geettu hin jiru. Abadan. Aanaa ofii keessatti haalii ofii keessatti jiraachuun ilmi isin qabdan kana barumsa isin qabdan kana hawaasni keenya akka biyya kana keessa jiru ilmaan lafaa dhufu jiran barnoota keessan akkanatti mi'aawu kana namni hundinuu argachuu qaba jennee yaadna. Wanni itti aanu waa'ee hawaasa keenyaa irraa isin gaafachuu barbaada. Tokkummaa uummata keenyaa irratti wanni isin gorsitan maali isin jechuu fedha? Haqiiqatti tokkummaa kana namoonni haasawa. Namni martuun haasawa. Haasawni ammoo haasawa maraa caalu haasawa rabbii keenyaati.
hasawa rabbii kennattu hasawa mara durallee hasawa marallee jaala kana namni martuu kamormullee hin jiru. Rabbiin akki jedhe سورة آل عمران كيستي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جده. أسيت أمر بك كانت أمري في نهي تجرى أمري في نهي تجرى واعتصموا جتون أمري ده ولا تفرقوا جتون نهي ده لا أنتني ناهية أقرتني ناهية ده أقرتني ناهية جازمة جراني ورقرتني تني ناهي ده أصل أمري كيستي ورقرتني أصولا برت أمو أمرين كنس دلالة قبا نهي لين دلالة قبا وان الرتق أجيلشو قبا قرتني أمري وان الرتق أجيلشو وجوبا واجبو مرتق أجيلشا نهي نمو تحريم الرتق أجيلشا يو قرتني دليل وهي جراتي أقرتني تنين مو أجيرا واجبو مسانين راسو نومة تقرى قلشي مالي يو حرام مرة قرتني نهي كان واني كراهتي يوكا قرتني تنين مو تنزيهت تقرى قلشو جراتي مالي أصلين أمري كيست وجوب أصلين نهي كيست التحريم كن والرسول اتفاقا وليقال والرسول برتي أما ربين كينا مال جريري واعتصموا جري قرتني معنى مان اعتصاماتو قرآن كيست قرتني واعتصموا بالله فاتو جرا قرتني أشد أمو هينتوني واعتصموا بحبل الله جري قرتني آخر سورة قرتني حجيتي ربين كينا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير قرتني سبحانه وتعالى واعتصموا فرق بين الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله قرقروا ما قبا قرتني واعتصموا بحبل الله اتدلقا يجو حبلين أما ست قرتني حبل الرب بانو قرآنه اسمه كان حديثة كيست دفه قرتني قرآن حبل الله يجو جرى قرتني هذا ربي تيجو تجرى قرتني قرآن اعتصموا بالله جيتشون أمو توكلوا عليه معنى نساء إسات إركاد دايتشو قرتني ربي تركاد دايتشو أسيت أما قرتني واعتصموا بحبل الله إيجاجري أمرين كن أمو نهي وفقبسي ساوي جلن قرتني الأمر يستلزم النهي جلن الأمر بالشيء نهي عن ضده اللين جلن قرتني بعربي روتين وان تقوت أجاجون وان فالله سنير رأوكم فكينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قرتني واعبدوا الله ويتيادوا قرتني كن أما توحيدا واعبدوا الله ججان كن توحيدة أججوا ولا تشركوا به شيئا نو فهلا سنير رأوكو فهلا نقرتني توحيدا مال شركي دا قرتني ويتا توحيدة أجج قرتني شركي رأوكو ويتا شركي رأوكو قرتني توحيدة أجج قرتني بكا قرتني كانت أم ربين كنا واعتصموا قبضنا حبلي ربي قبضنا ويتيجوا هذا كي قبضنا ويتيجوا ربين أدام بهين سر دور جيجوا إيه أمو ولا تفرقوا جده ولك أبو متأججيجوا أقرتني تريني موتوا أمس أقرتني ربين كنا سبحانه وتعالى أكجروا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أقرتني سبحانه وتعالى سورة رومي كيسة أقرتني ولا تكونوا من المشركين نهي ما كن اسم مشركا رانتهنا إيجا سمو مشركا كان مالي وسفرك من الذين فرقوا دينهم والروتا غرغر به أقرتني تفرقني صفة أقرتني ورا شركي ورا كفري تمالي ورا أقرتني توحيدا أقرتني تنين موتنو كراتوكو ديما توكما قبان جيجو أقرتني ربي وان اتوامي تنين جل توكما توكو تهو أقرتني توكو تهو أقرتني تنين موتنو قوة أقرتني الوحدة قوة أقرتني توكمان همنا والتفرق ضعف غرغر بهون لافين سفيد أقرتني تنين أكما أقرتني جالك بسورة قصص كيسة ربين كينا دبتي تنين طاسيم ميم جده تلك آيات الكتاب المبين جدي نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون جدي تقرتني تنين موتن إن فرعون علا في الأرض قرتني تنين موتن دجيك ست قرتني قلته جدي مال جي قرتني تنين مو إن فرعون علا في الأرض جدي تقرتني تنين مو وروتا إسان قرتني بني إسرائيل كقبرهم فتيكنا مال قولي جدي قرتني غرغر فجاسي جدي قرتني غرغر فجاسي تا قرتني تنين قبرهم فتي
osoo gargar bahuu baatanii hoo gabrummaa san hin dhandhaman jechuudha agartanii. Tokkummaa osoo qabaatanii gargar bahuu santuuyyuu san isaan dhandhamsiisa. Tokkummaan quwwaadha agartanii. Eegas ammoo uqalaan illee ta Qur'aanaa fi hadiisaatiin alatti illee uqalaan warri waa beekullee kana irratti walii gale. Haga warra weeddisuun bahutti warrummaan agartanii weeddisullee karaa sanitti waamuudhaaf karaa namni gartanii dubbii fudhachiisuudhaaf karaa bifa hedduutiin fidanii tokkummaa kan agartanii dhaadessan agartanii. Kanaaf agartanii asliin tokkummaa Qur'aana Rabbii keessa jira, hadiisa keessa jira. Eegas agartanii aqlii uqalaa keessa jira. Waan irratti walii beektonni illee irratti walii galaniitiin hin jedhan. Hadiisa tokko jira kan jedhu Nabiin alayhi salaatu wassalaam sadiimoo akkana kadhatanii sanirraa tokkummaa uummata kiyyaa yaa Rabbi naa kenni jennaani jawaabni sun maal ture? Tanii sa'altu Rabbii salaasan jedhanii waa lama naa kenneeti takkana dhoggate jedhan sallallahu alayhi wasallam. Artanii isaan agartanii Rabbii kadhataniitiin hin dhoggate suni ummata agartaniitiin immoo tunu kiyya waliin lolchiisinii hin jedhe Rabbii fi kadhate. Rabbiin ammoo agartaniitiin immoo tunu waan san naam qeeballee jedhan agartaniitiin immoo tunu waan san naan qeeballee jedhan agartaniitiin immoo hikmaa dhoggateef Rabbiin agartanii hin qaba. Hikmaa qaba Rabbiin kenna. Amriin shar'ii kuni beeytanii amrii kownii kanaan bakka itti wal galu qaba bakka itti wal hin galle qaba. Amran shar'iyyiin agartanii yoo kana ta'u kowniin agartaniitiin wanni Rabbiin kenna qaddari wal dhabu wal agartaniitiin immoo tunu wal agartaniitiin fixiinsi kuni marti waan muqaddaru qadara Rabbii kennaati waan Rabbiin kenna qaddari waan qadara Rabbii keessaa waan wanni bahaa tokko hin jiru. Wanni agartanii naqiira ta'e qiximiira ta'e tokko wanni qadara Rabbii keessaa bahu agartaniitiin hin jiru. Wama'a zaalika shar'iin agartanii kanatti nu kallafa. Warri ammoo Rabbii fiitti amaneetiin hin jedhu hoo waan Rabbiin isaan itti kallafe kana fudhatan agartanii. Waan Rabbiin isaan itti kallafe kana fudhatan itti dalagan hojiidhaan agartaniitiin hin mul'isanii jechuudha. Maal nafsi ofii hinjifataniiti karaa nafsi ofii hinjifatuutiin malee hin danda'an agartaniitiin. Warra nafsi ofii hinjifatee qofatu karaa kanarratti agartanii nafsi ofii qabeetiin hin jedha. Akkana inshaallah. Dhiifama sanitti illee dheeressees. Kaitaanu gaafuma gaggabaa bisin gaafachuu mala deemtanii borullee nama karaa deemu isin dadhabsiisuu illee barbaadu. Waan uummanni keenya jechuun irratti wal khilaafu fakkeenyaaf namni salaata rukuu irra qabate salaan isaa guutuudha. Lakki ammoo namni faatiyaan qaraane salaan isaa kaamilaa miti ka jedhu kana akan murtiin ulamaa gama keessan maal? Haqiiqatti masalaan tuni masalaa xawiilatu dhayli. Qacceen isiin dheerata. Hin dheerata. Khilaafni kitaabni gartanii yoo laalan warri kutubaa wanni isaan agartaniitiin barraa'eetiin hin jiru hedduu kalaalleetiin hin jenne. Masalaa tana keessatti gartanii hin dhaqqabatu kana rajjahan. Gara daliilaatiin jechuudha. Akka gartanii Sheek Muhammad Wallo warri isaan duraallee akka Shookaanii fa'aa Seelal Jarraar fa'aa keessatti gartaniitiin waan isaan rajjahaniitiin hin jedhan hin dhaqqabannee kana gartaniitiin hedduun kitaaba. Haa ta'u maleetti ulamaan ummaan akkana jedhu kun yoo as deebi'eetiin hin jedhu akka Shookaanii fa'aa taxbiiqiyyan amaliyyan hin dhaqqabatama kana gartaniitiin. Inda qabatakan hadiisni gartanii ulamaan gartanii mu'asirtoonni warri gartaniitiin asrii kenna kana keessa warri qarni amma akhiraa kana keessa gartanii gara akhiraa akka Albaanii akka gartanii Useymiinii akka Ibn Baaz fa'aa inda qabatee kanarra jiran dhaqqabatee jechuma kanarra jiran hadiisuma Abii Bakraa san qabatanii sanumarra gartaniitiin hin jiran. Madhabni jumhuuraa kanuma. Dur ulama keenyarratti wayita qaraanu gartanii akka Sheek Ahmad Buluugaa akka Sheek keenya Sheek Muhammad Sanii Kaarraa fa'aa akkasuma ulama biroo akka Sheek Shaamil fa'aa gartaniitiin immoo ulama akka biroollee wanni isaan irra jiran dhaqqabate makana karaan jumhuuraa dhaqqabate makana
haqa nama gartanii masbuuqee keessatti nama gartaniitiin immoo faatihaan jala tartee keessatti imaamni irrumaa baataadha. Imaamni irrumaa baataadha. Gartanii irrumaa baata jechuudha kana. Amma mas'alaa tana keessatti kan hin dhaqqabatu kanarra turreeti. Amma ammoo eega gartanii zamana dheeraa akkasitti turreetiin hin jenne waggaa gartanii 12 akkana waan ga'u keessatti irraa dachaani waan ajaa'ibaa gartanii. Maaliif tokkoffaa gartaniitiin immoo tunuu qawlii ulamaa gartanii asrii kennaa kana laaluu qabna. Fahmii isaan fahaman kanatti hirkatuu qabna malee adda bahuun kunis agartaniitiin namtichi kanatti gartanii qabateellee homaa laa yucaabu. Maaliif gartanii masalaa fiqhiyya. Masalaa aqadiyyaa miti. Masalaa fiqhii keessatti gartanii kana qabadhu wanni jedhan yoo namichi daliila tokkotti hirkateetiin hin jedhe laa yucaabu. Hin eebbifamu gartaniitiin. Maaliif masalaan bal'oo bakka kanatti ammoo dogongorri jiru maali? Bakka rukuu dhaqqabatu kanatti anamma ka gartaniitiin immoo tunuu faatihaan tun irrumaa hin baatamti. Gartanii rakkoon jiru ka jiru takbiirtaa takkatti maan agartanii Allahu akbar jedheetuma jilba qabatutu rakkoo. Bakka kanatti gartanii namni amma hedduun namoota gartanii namni dammayse yookaan ka gartanii nama gaafatee faa jedhe malee hedduun agartaniitiin immoo tunuu namaa yoo dhufeetiin hin jedhe Allahu akbar jedheetuma jilba qabata. Kuni salaanni isaan hidhama. Maaliif inumaa takbiirtaan tuni gartaniitiin lamatti qoodamti. Takbiirtaa ihraamaatii fi takbiirtaa naqliiti. Intiqaalaati. Intiqaala ruknii tokkorraa ruknii tokkotti siquuf Allahu akbariidhaan itti siqan. Artanii takbiirtaan ammoo hundeen takbiirtaa ihraamaati. Ta salaataan hidhatan. Allahu akbarii lamatu irra jiraadha. Bakka kanatti wanni irratti wal dammaysuu qabnu Allahu akbarii lama jechuu qaba gartanii. Dhufeet wayita jedhe gartanii Allahu akbar hin hidhate tanaan. Eegas ammoo wayita jilba qabatuuf amma gartanii wanna jedhullee Allahu akbar jedhee gartaniitiin hin jilba qabatuu qaba. Ta duraatiin hin hidhamte ta lamuutiin ammoo sanirraa agartanii intiqaala ta'ee jedhe ruku'aati jechuudha gartanii. Yoo ammoo gartanii takkatti irratti gabaabate salaan isaatu hin hidhamne. Salaan isaatu hin hidhamne hin jirtu jechuu salaan isaa. Maaliif? Li'anna takbiirata al-ihraam ruknu min arkaanis salaa. Rukni irree gartanii ruknii kanaan dhufu malee salaan isaa hin jirtu. Allahu a'lam. Gaafin biraa ka quraana keessatti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Nabi Iisaa alayhi salaam inni mutawaffiika ورافعك إلي ومطهرك جلو ثاني كم التلاتة إني متوفيك يكون كوني أشتي مفسرتوني كجراني الوفاة الصغرى جراني عرفتني الوفاة الصغرى وهي النوم جراني عرفتني دواتي كولا جرانا عرفتني إني متوفيك يكون منومك يكون سرفيس على يكون عرفتني لأن النوم الوفاة الصغرى أو الموت الصغرى دواتي كولا عرفتني تنين موتوني الرب سرفيس على يكون ماله سأجيس على يكون عرفتني تنين أكنا قافين تانو غاف نبي آدم عليه السلام ربنا أمه مخلوقهم دانو سجود أبوه كبجانا نفس سجود آدم خيرا شيء إبليس نيدي زين زي ربيني جنتك يسابه جدين أكنا إيجاسي بودا أمو آية براك جدو هوا في آدميني وسواسي وني كن ترتيب نساء ترتيب نساء كن حقيقة تقرتني وان مفسرتوني جداني مفسرتوني كجدان أقرتني إبليس كرا أقرتني تنين موتنو جوي سينوتين uldeebi'ee isaan waswasee jedhan sanirraa immoo waswasaa itti geesse jechuudha. Waswasaa xariiqaan immoo inni itti geesse rabbumatu beeka jechuu malee agartanii kana jechuun agartaniitiin daliilatti ajama. Ammoo akka mufassirtoonni jedhan san agartaniitiin immoo jechuun
qawliin isaan agartanii jedhan kun Israa'eliyaata. Israa'eliyaatatti irkatuun hin ta'u agartaniitiin. Israa'eliyaatatti irkatuun hin ta'u tafsiira kalaama rabbii keessatti. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوسان كن أي أوصل الوسوسة أغرتني حساسي جيتشو أغرتني حساسة إسا جيسي طريقة جيسي ربومة بيك كان أكرمت ربومة إركسو لمالي أغرتني كرابي روتيتي لبعض أغرتني مريض إن شاء الله قافتك تي أوفيسين قافة أنتم مرة إن شاء الله مريض لفا مقام سيدة مقافتين من صلاتات مسجدة إيتي صلاة hawaasni guddatee masjiida bakka biraatti ijaarate. Masjiida kana gurgurree qabeenya asirraa hojjiru gara masjiida sanii yookaan bizinasa goonee masjiida sanii jiraachiif naanni lafti kun yoo ka gurguramu taate gurguramuun gahaadha. Yoo duraa agartaniitiin immoo tunoo dhimma haxiraniiti moo itti ijaaraniiti? Itti ijaaran masjiida jamaaf jum'aan itti salaatama. مسجد واي مسجد كان غرتني تنين غرغراني مسجد بيروتي كبروتي بيتابي سوبنجرو حواسني بلاتي كبراتي بيتي بيت كلمتا كدرا بيتابي كوني كل الليل غرغرامي كبين مسجد اچانو هاتاو مسجد كان اللي غرغره كبين مسجد سني هاتاو سومو حواسني بلالي سلاكايت فايده مجرو جيرو كورمان سو حواسني مريتين غرغرتي hawaasni yeroo isin booda dhaga'uun kun akka billaallu. Kun haqiiqatti mana rabbiif agartaniitiin immoo tunuu dhaabbame tokko gurguruun hin baqqaa jedhee yaadu agartanii gurguruun hin baqqaa jedhee yaadu agartaniitiin manni rabbi hatta wanni gartanii achi keessatti aasaarri isa keessatti indisaara taatu hatta ammoo agartanii masaajida hedduu keessatti beeytanii wantoota tokko tokko agartaniitiin butuute haa ta'u kan maal jedhi ka cabe haa ta'u waan akkasii gurguruu kana argina. Haa ta'u malee dhorgine qalbii keessatti waan san hin jaalanne wanni rabbiif kennamte sun achumatti agartaniitiin immoo tunuu ta'utu gaarii malee ganaa ammoo masjida sana ammoo gurguruun sun inumaa sanii olii agartanii kanaan hin baqqaa jedhee garuu yaadan qabu raayuu lama biroolleetti barbaaduun gaarii ma'a. Angaafi kiyyaa asirratti xumura. Zaara dhufee isin arguu kootiif baay'ee gammada. Isinillee boruu imala deemtanii. Inshaallah. Hawaasa keenya ka biyya keessa jiruu fi ka biyya alaa jiru gorsi isin nuu kennitan du'aan isin nuu gootan isinirraa eegganna. Haqiiqatti har'a namni marti gorfamaadha. Lafti inni irra deemullee isuma gorsiiti. Sibiilli inni keessatti baatee deemullee isuma gorsa. Dhagaan yoo achi gaarallee ilaalu isuma gorsa. Inni marti ofii kullee ishee illahu aayaa sanii gartanii. Gorsitu keessa jira gartaniitiin immoo tun gorsa keessa jira. Har'a inumaa gorsi akka malee baay'ate gartanii. Rabbi warra gorsa kanaan fayyadamu rabbi nu haa taasisu gartanii. Rabbi warra gorsa kanaan fayyadamee tiniin jedhu rabbiin keenya gartanii tiniin nu haa taasisu. Wanni ani immoo uummata keenyaaf nafseetii irraallee jalqabee ummata keenya ka biyya keessaatiif ka gartaniitiin ala jiran hundaaf waan gartanii handhaamu taqooma rabbiiti. Gartanii maaliif li'annahaa wasiyyatullaahi ta'aalaa lilawwaliina wal aakhiriina gartanii. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله gartanii. Warra duraatiif warra har'aatiif illee dhaamsi rabbiin kennu dhudhaame agartaniitiin taqooma isaati jechuudha. Ani taqullah aniin tuni gartanii achitti mufassiraadha. Taquun agartaniitiin amriidha jechuudha. Gartanii wanni rabbiin kennu dhudhaame kana taqwaa yoo jedhamu gartaniitiin diin wanni ta'e martu asuma keessa jira. Awaamira dalaguun nawaahirraa fagaatuun asuma keessa jira gartaniitiin immoo tawhiida qabatuun shirkirraa fagaatuun agartanii waan sila rabbitti ajaje hundaan dhaabatuun waan rabbi irraa dhoofu mararraa goruun asuma keessa jira jechuudha. Namni rabbi sodaadhe jedhe humna hambifne gartaniitiin immoo maaliif ree rabbii kennatu gartanii dhaamsa kana nuu dabarseetiin hin jedhe wanni walii dhaamnu taqwaa rabbii kennaati wanni gorfamuun gartaniitiin qur'aanni hadiisni
علماء نقرتني دعاني قرتني تنين مدتشي ربي كنا كسبوته كل مرتين ورتي وتين دلقين قرتني رجاء قرتني تتا ورقرتي رجاء تتومتي ورقاء تو ربنا هاتاسسو ورقرتني تنين مول الرفيع دمي تنين جل ربنا هاتاسسو ورقرتني تنين موت نفول ربي تتمل كاهي تنين ورملكوي تني ديما إسني أرارمي جنتك يا قال ربنا قرتني جل ربنا هاتاسسو كنا فوقرتني تنين موت ربنا مرا حوافق جل أوني دامنو فكانوا نفسيتي الناس بليان كنا ثم جزاكم الله خيرا أجا سكن تبلوتي مولتي يروبرا ديمونتي أجا ورمسا كيسانيت إن شاء الله سنلي بكا كيسانيت ديمتاني إن شاء الله إن شاء الله نقال نفطرا في أمان الله والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي جزاك سنها دي وربي جزاك سنها كتبو أملي ميكنا أغرتني تنين موت نشري قلوف وبليان كنا نقهو داف يالي قلو نمني مرتي قرتني تنين وان كان الراتي دنديتين كبو namoota gartaniitiin mootuma muraasa malee kana gartanii akkanatti wasaa'ila har'a jirtu tanatti fayyadamnee diin kana gartaniitiin babal'isuun daawaa babal'isuun kuni gartaniitiin mootuma yoo wayita namni silaa waan kana meeshaa kanatti dalage ittiin fayyadamiin akhiraaf ka gartaniitiin immoo meeshaa kana ijara sanirraa barate ammoo waan kana keessa olfatuun kuni tawfiiqa rabbiiti. أما لربي سنها وفقوا ربي سنها دبلوا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي خرفا غروسا ياو يا مياوام ياوام ياوام كم ياو يا غرازا نوركهم ناو يا غرازا نوركهم ناو الحمد لله يا الله يا خنفار سامعه نعمته هندرت شكري سهاقه سمر قبر سبتين يا سلاه نقيا ندبر سيكي لا غنداه جنة خير قبسيس يا فتاحو همني قل حبيبي نخايو أرقاه لخي بريدا سنفايو أرقاه لخي بريدا سنفايو أرقاه لخي بريدا سنفايو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا إلهي يا الله إلهي يا إلهي